Amen. Amen. Require that say. Good morning. Hello, good morning. Me patche for say. Me patche from Sandra. Me say fix am freezer. Ye na Yankopon say na pay Sandra. Ko blanda no pay me da Yankopon say. Oh, bamba ne hwe so pa. O de ahwe me ne mabusua. Mama de pa bi aten. Techama de abodwem. Mo de edi emu afusane a. De ka na say da na se. E woni a wa ya mai. Me da nya me ase. E de ma me se special fosu. One ne mba ne nebusua. Me da nya me ase de ma omo nkwa. Me say Yankopon ho oden. Ene ne bamba so ho e de ma omo. Eduma efa mu ye eduma o DLFM. Me da nya me ase. Enso de mamu ina mo nkwa. Etiefo abeni abibia yesie DLFM. Danya me ase de maye nyina ya nkwa ene ya brabo. Ba kwa bina mo na nya me eduma. Nyankopon enka onso ho anapa Sandra 0593 406565 0534 050 199. We are live on Facebook. Jumadi you know good live ewo Facebook into kwa na wonso wa share link no mo foforo bi nso atumi ahwe bi ena anapa. Good morning. Good morning, Black Obra. Me pacho ye fro say. Me pacho madwani me kasafi dodoa. Adwoma miti wanapa. Black Obra, and the pendanya minse. Then you must miss and you remember the patch me. Me hu me ma. Black Obra the patch me hu me man me nyache. Me nya sonya me senya me ma the patch me second chance bi. Me then you mess o ma bra bom me ma me kunu me dwuma me bibia kana fo nyina. Na budie fo nyina Black Obra. Na me hye mu nyina wate. Amen. Amen. Yeah, that's a papa. 0593406565 0534 live on Facebook. Oba share link no na feel fufuro bin so. And to me and be another pay chief for sebo apia so the Nyankopon say papa pass what so tinkwem na fi wabo on in the bush asante nyina ho bai. Good morning. Good morning. Apomu. Me ba cho me hu ya papa pa ye fro say. Area mama pam. Area mama nti wana pay. Oh, no pay me the kid and pon Yankopon. So am I the papa san chi and no pay the we so say. Any sempa dey and now the day. So I mean kemu yes mo ba pam. Area yeah ba pram. Yeah ba pram. Yeah ba pram pa. Mate. Hweye nimpa. Nyankopon enka wonso ho anapaisa wonso. Watumi afre live on Facebook, live on YouTube 0593 406565 0534 050 199 anapay yemfa course ne kakra na fe yemfa seda no yemfa si Henrita akuam aboaten se anapay woda Nyankopon ase ma na busu asante nyina anafe woda Nyankopon ase ma na dwumayefo nyina Henrita akuam aboaten edifri tema ene de aba ene anapay. Good morning. Good morning. Pache Frosay. So your friend here make a coffee dodo. If you are maminti wanapay. Pache anopay meden amiase. Na asante zongo anopay bia na nyomo oto. E ma me mami eni jifa na anopay went me anto. Ene ukwada wedu ukwada ya on tanto. Jimbesa metroma no. Tuni nyina. Yo nyami sumno. Ansa no wo. Yes, ya fade nina ubeda neja. Oda senye. Isho nyami sumno. DJ meda sefa nyami shop. Nyankopon ensha wonso papa 0593 406565 0534 050 199 yemfa course ni mi no na fe yemfa aseda yemfansi etino yede Nyankopon ase Anidaso Wɔhɔ mo bi adwumade so 0593 40 6565 0534 050 199 obaso na wonso modi waseda ba na fi yada Nyankopon ase papa pa. Kendra owusu bu attending the message about Sebra Kwabra. Good morning. I thank God for adding a year to my years. Okay, so happy birthday Enkoma Kendra. Good morning. Yeah, good morning Black Obna. Me ba che fro say. What you are from Sami? Prem Kasefi Bush Road. Yo, Sami ma minti wana pay. Yo, Black Obna. And that's so Yankopon I and Aden. They won't say do nay or not do not a channel that would you mojo sena. No fata no say na ni pagan. But sending in I what mamma was sabu nae. And a patient in Yaya and Casses on Cosson and I'm putting in the pattern. And a pem domo walk with me na shaya mensa. I remember on but no pobia uncle. No che no soon obibia so. Asante zongo sister no abaton on the mamo.
me ya da sister na asme be but me dey as zo go na dey back of that but asme be mate ya da se papa se won so watumi afra na pe na wo de waseda e dia ba 0593406565. Good morning. Good morning. Me ba che fro say. Ba che say manti. Manti mami ti wana pay. Acho me de me asibe buye ma me ni me busta fo nyina nkwa. Eni mo nyina eya kitenda mafesa me fela kameso kama ajiga kwawo ya papa dadi ni uwo no ho. Ana pay be mo akonya. Ebe mo akonya. Intino koswati adwumadi no. Na ufa. Koswati radio no. Why? Mate. Na me shire mu ka. Nyankopon enka. Mama ye motivational we bia ye de titire ye. Yo. Mate. Ye so ye da se papa pa ye fa final call na fe ye fa sida ye fancy. Good morning. Mini ame pachao adidi ye wada. Asante zongo. Mo fa jami. Mo fa jami pachao. Mini Obia send me credit 50 CD. Sia for say ada me credit ya send my jimi afre anyina so anchana na am so dabi. Mo de breeze na ye juma. Nanso so o se me ntonyo mo credit kwa 50 CD dia. Over mama took a popular request and offer in so to Kenya means someone. Answer no one. If you see my company, oh, that's it. Yes, Kenya means someone. Answer no one. Yes, Amen. You, Asante Zungo, Yada Papa Pa. That's radio for you. Okay, so you phone no, you fancy, you fasida, you fancy. Auntie Emilia wo East Legon police station. Auntie Emilia na pe nyankopon ensure papa panafi onka wo ho. So maha ane dia seda yede besi twedi ampo nyankopon wontie ye na seda na fe wonye yakoma swade nyina emfama ye na ebra ye frifi a ye kwa adwuma yi wonso ye kode ataba so de beye musuo ene yesan wonpem mfama ye ye ba be du fia somdue ma ye beka se papa bentwe bu nyankopon ye da wase adominenti amen. Anidaso Wɔhɔ yeah. Anidaso Wɔhɔ yeah.
18 more minutes to hit top of the hour 7. Winifred to watching us live from Lakeside. I said good morning, Bra Kwabena. Watching you live. And I thank God for my life and that of my family and you. I bet you for Swapian, I Bra Kwabena. Thank God for my life and that of my family. Sandra Beckons, good morning, Bra Kwabena. Watching you live inside Tema Free Zones. I thank God for my life and my family. Now we are live on Facebook, live on YouTube. Share the link now. Now for Fufu being so into me, be another page. One 619 and I'll penny that's for Obia. DLFM 106.9. For 9 minutes after 6 and I'll pay you and Kwama as soon as you and I'm not doing a pine. Would you some power? What my traffic situation and I'll pay. I have found a traffic now by pace road. I feel alternative route. I was here fast road. I better hear Quadrumal. I shank off what would here the pen. Traffic situation it is. And I'm not doing pine imagine. Hello, I'm not doing pine. Debbie. We'll just check your line about it. Hello, Nana, do the pioneer. Hello, Medicine. Now, I'll pay what pom to say. Oh, Sanya, I bring no Mecano, Accra, the other DL 106.9 FM. Channel no, Edna Naswa, Accra. Now, Zutia Goma, Yankopon, many one semi one. Right, so Nana, I'm a traffic situation at the same one crying.
All right. Akra and you know Simuntem. Simuntem papa at 4 a.m. no. Na me shenya ekoso e Chrome. Na me shasia e in Sawam Road, me kire e do blue. Na from the blue ediba media picture ma de tapamai dibesi amasama twaso edikopium pokwase no after 4:20 am no na traffic bia said nemum akese ne na edos won kwan mu pa because akwan international road you know no inspire pika ko no traffic no tabi hono no so na mi reference ma di ma nse chemu about school junction. In fact, school junction after there 5 na wa homa na twetwe si mesro so be position wo ye na fe yatumi atonka yi wadarma nenu insono egugu guntin ase network no enyina sui bacha otemenka metonka panana iti mi pie ma ko ramu e school junction no mi hu se ohono so no traffic no na ase kakra because onum say pressure do no e free air communication hills legon hills honum then won ebetwam akọ womnyuma so ene bi free boteman e bi so e free air asalboke otam nti wom nyina be share mo school junction honum na ono so traffic no abo apeso kakra nemom no traffic light no eye adwuma ye nti no abra mi do honum no na emuvu kakra me fa ne say be 1 hour ago no mi ha mania tabe no traffic no ano eye dimba na mi wura ma takopie eye achimota na in fact achimota so no me to mani no mi hu say new plan traffic no asafia eba after there 4:30 mi twam no na traffic no ense da anye den enye adwuma honum no ebo beye no nsia na traffic no ehade na traffic no enye adwuma ne mum na cars no ekoba pepepe akra mi rama sabi pay achimota forest so bia traffic no anodi papa na after beye mi van say 30 minutes ago no na achimota forest mi kira achimota police station rama de ko pm achimota hospital de ko pm Christian village no na so no traffic no asase akra abo apeso pa na megina ho na matonkra ama yempenyi fo say sa achimota forest kwan no in fact say traffic baso no anopa awia anumre ano wodi papa nti megina DLFM so na masem penyi fo say omuncho mani na omehesa kwan say ade akwan no omu biema ebeboa womum biem na be ya achankafo na na say workers no betimi adi akoniaba na omako aba pepepe na mi wie me report no abra o frame no na menenam Gimpa road na in fact no one hour free West Legon betin akopiem e Fiesta Royal na o ma ko ba bia o mbeko no akura mahusa traffic no asiase ekeka atra from Fiesta Royal honum de ba no mi du honum no na atra Gimpa wo mu gate ba ko a eno for staff no na atra honum akura na me de my problem be sia ne ya me no ka say no na ba be piem e enwan no so a metumani hwe Fiesta Royal te sia me gina bia talo wo mu building no no metumani hwe me benkuma akramo mi hu se traffic no abo apeso na so cars no dot highway so na Fiesta Royal traffic no asase a eno to ebobo epeso ya tiefo kakra na me de besom won DL 106.9 FM channel no so no eno ne message me report ya mayi in me fabi in 1 hour later and that's 1 hour before me fabi so 30 minutes before no abre no traffic situation no ebetumi asesa so na message anopa no asa insuo no petifiti kakra uwedu jolo hanma petifiti ye ntino afa na wo fifia na wape swata bia den ache so na wo kaka e be say do sabre ya ye be say be use yen break ni na ye nko no bumper to bumper ye make sure so say yen parking light ne yen fog light no other light na e wo hono no ye make sure say ye adwuma na ye indicators no enya adwuma na yen limit yen speed no kakra enne me wo edima yatiafo ne efefo ni
Right. Now, not your empire to pay that's papa pass by the traffic situation. What Accra, then important on DL 106.9. 4 minutes to hit top of the hour 7. Anidaso Wɔhɔ ma Obia.
So we are simply Lumba, Obia Anidaso Wɔhɔ. Tibe simply Lumba, my story. David said, We are serious, Rajasia. David said, In fact, today I'm meant to be in the Kenya. Okay, be on the trading Punyanko Pon, why you be papa. And I pay my men come full Lumba in supernatural mineral water and farmer. Lumba and supernatural mineral water. You want a bottle, you want a sachet. Did you make be a woody upon to be a water now? We hear Lumba in supernatural mineral water, pure in every form. Just got a great man, some can be a baby papa. I hear Lumba in supernatural mineral water. You be a woody upon to be a water. Wedding na woya, ye na woya, fashion na moya, party na moya. Your Lumba is super natural mineral water. What are you from Penifona? Baby, I will be a supply will be 0555 274757 0555 274757. Lumba is super natural mineral water. Abujunsio. I'm best set here for Sana Pay and to me and for good moon Samago Pramason Samamba. I'm not watching the baby. Now what 3 more make sure week more. I know Rat Charles could go for Sudan Lumba free mono. I feel pep. I'll pay you bidding come on. Now you're better. Mansa mama minyo yo. Fly you know me rano. Akujenga mie usibio. Now you're better.
pay best Ghana Ashenkafo. Drivers are muti and pay. And sure no ego to your Shankanina Wutia. And why very careful. And sure they talk ego group. And what you can see papa. Menchana pay with your Jumedia, don't be bini cocktails, or be an pay what Pomo to say. How much? Special good morning going out to you, Bibini. Also a special good morning from Obi to all Jackson Ghana workers in Jumedia. Jason, okay, Jason. Ghana workers in Obi. So chiamo papa. Chana fe du ko wakrata mo boswan ya de brown newspaper review segments near the beba all the top stories, all the major stories making headlines and the national dailies and I pe ko wakrata mo boswan ya de beba ama me musa wudi dwuma na wo mbo ho dawuro I say wudi dwuma na wo suma se won kwa na nim de wo ya ofufuru bi ania ade a wo ton dwuma di a wodie services a wo render do mo dia so be bo ho dawuro deal 106.9 is answer Hadia Obia Tawonka. So we are simply Lumba, Obia Anidaso Wɔhɔ, my story. David said Ghana Meteorological Agency. Sign up and swing the big Google thunderstorms across the northern sectors, transitioning into cloudy skies with light coastal drizzles in the south, followed by afternoon sun. And then up and swing the big Google according to the Ghana Meteorological Agency. And the medical catch ordered that Piana Fiwaya here, watching you be a fat, or raincoat to be an offer. As in Suno, a bit to me, a Gugu pa. And reporter manager saying Suneto. And to piano, I are very, very careful.
Electricity Company of Ghana. Sentence will be a planned maintenance works. I will pay my time. I appear the home come out at the beba.
So we are simply Lumba. Obia ni naso. Tibe simply Lumba. My story. David said oh, We are serious, Kurajasie. David said oh. Phobia never do one birthday and I feel mom happy birthday. This one is a special one. Happy birthday and come on, mommy or Bob Penny. Every night in the party was saying, come on, mommy or Bob Penny was a fear. Ajma. Water park. What was said, I'm on from to rejoice. And I do the party with the Sempa message or the Abano Pedro. Was say happy birthday. And come on, Bob Penny was a fear. Happy birthday, happy birthday, and confirm my mama. I'm going to show you can see papa. Happy birthday, and come on, Kwame Care Brandt here. It's your birthday today. That's him, Master Wakuto. And I'll birthday, happy birthday, and confirm my from Richmond, boy, here, with the happy birthday going out to you. Mami Tiwa, ne wa woda happy birthday and come Mami Tiwa. Happy birthday and come Lucy Ajma. So we are simply Lumba. Obia ni naso. Tibe simply Lumba. My story. David said oh. We are serious, Kurajasie. David said oh. 19 minutes after 7, quick commercial break here. Bye. You do wakata muboswono. You do bro. Try me besisi ya. Minia femme waso any umre kakra na menka DLFM Plaza Hotels 171 Trail se wo pe baby ye meetings and conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo pe baby ya obenya duane a emu ode ne mu ohwam na pomudi wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogo mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member any man you know to Miss one trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, ahomikawum nebe shekiu amawoniaje etwagusa. Oh, DLFM Event Center, DLFM Plaza Hotels. Edai papa inipadem dear Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdwe dia. Ya bia punama. Afe ye wa 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wa busia abetinem for a limited period. Afe sheshe DLFM Plaza Hotel. Etwa kwan ewo abotan so ene atechem ya ne nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ye ne fire service station no ene din hwani mu. Se wo kwa denta. Ye ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homa yiso 05304588
9834 and 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Cleanliness is next to godliness. You are right. Yamin Pefi, a few soldier at the Yadian. So do Hunia, when you get any problem. Cholera Semina, a fina deba. Into a film quality, and now the solution is here. Lacat Waste Management. Oh, yes, Lacat. Share Lacat Waste Management, providing reliable, sustainable waste management services. Wuhia Lacat anti-fee into your way Fibia Fitan. Number one waste management provider. If you want something in our Twitter, Sano Bieka. In fact, the expert in waste disposal Nankasana Abano. Among Fifima Yopo, who fin wako awansna, mosquitoes are vanishing, interfering Kakapenina away. A finyadpa, into Fawubabo Lacat Waste Management. Ninkipo Ghana clean, in Fifimu Estate, stores in Menim, Quainten Bola, Pia Lacat Waste Management. Clean shabu shabu. Offices, hotels, restaurants, hospitals. Bebia. Lacat Waste Management. Ejumera bema wire clean. She omu trash bin ni ye papa ni biakasa. Size bia muhia. Inketwa kesia mu akesie. Inti fie bia mu estate stores, schools, hotels, churches, factories. Bebia. Lacat Waste Management management. Ne was for the whole town. Achemu bola same way jume biafa. Say a with fleet of compactors, innovative solution on time pickup, app-enabled tracking system with SMS notification partial. Bill lift starting at 65 cedis per bin once a week. Lacat Waste Management. Ewo hachu Mabe Junction near some J Hospital no. What to me fair office number no on 0598 610237 or 0543 190 346 from 8 a.m. to 4 p.m. on Sabekayen. Email yetisian@lacatwaste.com. Payment short code with Momo available. Lacat Waste Management. Ejumara nankasana abano. Kroma yefe infimfie mu ayeni. Estate aye yupo. Hotels, offices. Jeni fitun kwantaya pai. Obe reduce, reuse, recycle. Amaya enjoy better life. Jewa bontin won fimfie mu. Bebia for waste disposal. Wubola garbage no ehifana eko. Eye Lacat Waste Management duty. The services also are perfecto. Into the proper waste management na to our Ama 1 to 2 boil and good basa. Yalande Ghana Dradi for Mumbrenio Afiwe Pram Beye the dead on First Trade Pram Traditional Council and a Center for National Culture Greater Accra Region under the auspices of the Ministry of Tourism, Culture and Creative Arts Ningo Pram District Assembly Edi Jumedia Yatudin First Trade Cultural and Food Festival 2026 Bro Homo we are entrepreneur Utomadia we are Jedini and our business owner and Yakwenya now Ghana Drianepa business opportunities exhibition and shopping and have music and arts and entertainment. Wo de dwano na yesa so bawo nyompa. Ne nyana yedi brawo e wo dwumedie yase. Anyontofu akugo dan die. Bebre kwa dwumedie yi e baso efiada 14th kopim kwesiada 30th August 2026. Our Pram Anglican School Park. Yanda mo bia debut. Sanse eye 24-hour economy market. Upechinchemu bia fre 0546 178 274 and 0548 918 116 for partnership, registration and sponsorship. All social media platforms for updates at Fast Trade Official. Fast Trade Cultural and Food Festival 2026, celebrating African trade, food and culture. Kofi Kinata experience in Tema. It's Friday. 25th September. Venue. Forecourt of Chrome Pop, Community 9. It's official. DLFM 106.9. Rise and shine! Rise and shine! Rise and shine! A brand new day deserves unstoppable energy.
fresh conversations, breaking stories, great music, and positive vibes. Now stepping behind the microphone, the voice that wakes the nation, the man with the morning fire, Mr. Hitman! Good morning, turn it up, stay locked in, because your mornings hit different. With Mr. Hitman! Anidaso Wɔhɔ, yeah. And
Sikasam papa Charles Kojo for Suda de Lumba. All the top stories, all the major stories making headlines in the national dailies. And turning in our joining live on Facebook, live on YouTube. Now on share link number for so to me I should be another pay. Now medical catch that send a watching me now. No, yeah, they kaya papa Obia Charles Kojo for Suda de Lumba. His legacy and his music. And the pay ye kaya papa Ura Charles Kojo Fusu. Until I'm born in yom aba. Now pay ye brasso. Kuwakata nina aye crado. Yereko newspaper review no more. Nishiraba Kojo Sami B. No din se mereko so aba ufie. Morning light, ye bama for money. Headlines no about my mind. Politics, sports, me entertainment and so Kojo Sami B, them my what ya feel. Newspaper review on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ my Obia. Yeah, can cray every morning time. From Ghana to the world, yeah, in some bro. Breaking stories, yeah, in fun to hope. Sharp analysis, they kasapa binso. Wake up Ghana. Time to know, Kojo Sami B. Newspaper review every morning. DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ my Obia. Tune in every morning, don't be late. So DLFM, yeah, Wɔhɔ newspaper review. Winchiraba Kojo Sami B. Newspaper review segment in a brasso with Shraba Kojo Sami B. Arabe Kojo Atrase. What in some nina, what they back. If you're female Kojo Quaban and net Wukwada no pay, Kuwakratano, a home common, one for bednight at for Kojo Machi? Yeah, Major Subaco. Na Bibia Boko, dear. Yamia don't be able. Ye then young coupon, papa, said what do so Abidu Asum Dreamo. Na another pension, Kuwakratano, Emoboswono, for bednight for Chetif way. Nafi yen traju medie so Black Obrano Pemenas na yen fanche mo den man na tifo mutie frechi che ne benche na yen kase yankopon show bibia no pewote na omo bibia ho ba bibia bia okobia no yankopon fa nko na won fa mra asomdwe mu yen na twede yampon yankopon ase sa no pen so wahwe yen so aboye ho ban na afumuso na atenkan bo no bia nka yen ene wachi no taxi drivers trotro drivers wa wutie free shop wo fie honom yankopon won hira yen pa ebo ne se won fie nyina nko na oye ya dom na osa de be du fie asomdwe mu na ye ho ama asem a ye ne abusu nyina bede na se be beba mu nti no ahoteefo nyina beje yen so se ene Kojo anopay na me ne atiefo ye di nkomo and nkomo an ye di no Kojo atoda ana ye feel say asem bia na wose ye ka bia ye ena nye bibia beba bia na wose o ka bi da bi enye nsem nyina na ye ka enye nsem nyina ana ye ka nyankopon asam say ye wade nyina ho kwan but enye nyina ena fata yen nti say asem bi wonom na e ma wache a enjeje so mane fa mane emba wo fie asem bi wonom na e ma wache a ensoso so na fa problem emfa mbawo impodi ama wache no ubu na nichie na otwomako anu wato ano na reka isan say ensem bi wonom na akoka na woni nyina so a wahwa na de wo haw ene amane e de abro na kodwo wo kan 1 Thessalonians chapter 4 verse number 11 and to make your ambitions to lead a quiet life you should mind your own business and work with your hands
We can 1 Thessalonians chapter 4 verse number 11 now. And to make it your ambition to lead a quiet life, you should mind your own business and work with your hands. And you might be one of my was here 3 na reka. And my uncle can be ne man for problems and for brain. So when you command pay na me near 2 for check. Mami ti okojo. Black Obra me na wase na yenche tefu bio. Na sadia brabone tie no. Dibia no o sore na de pachewa. Na wadwen kwa be fa so awebo obra wo hu beto. Na ade ba ko metete ye neta ha yan so man ana as individuals ne titiru youth na ya ba no. A say ene abe fonten tan so ene ne ma bi e koso na as ye fa ne say ye didi agro. And ye hwe ya bra bo ne kwan ye fa so ye ne ma ne du ba bia na emu awiram kakra. Enya asem bia etwem ba bia na ye se odo hu jim. Asem a ema wo mache. Emfa ho enya wusuani asem enya papa asem a ade na antena ba benwunu hu yi. Edu ba bia ne ma bebire ho no ma ye de konso hwem de ye ko ha bebire mu. Obi dina no akoto obi asem menne oda afiase. Dokwe. Asem na mfa no hu. O na me gina ho. Na me gina ho na sie. Bete na oda afiase. Aho edu ba bia ese yetumi dwene ko nkan se wankasa obra na obọ na nkasa mo nwie yo. Umo odi ni nwie ye. Enti ade enti na ese wujai wode to na akodwene obi de ho. Ayade ba ko ade bi ese wodwen ho no. Wa brabo no wa bo aduru pempen so se hin ni wa bo bra na duro. Na woni hawa na. Bebi apese oduru no waduru. Waja wode ato ho no edwene afoforo de ehoi. Medofo. Bra na wo bo no to bo ase na di kan dwene wo wode ho ansa. Mpeni se sabe. Se wo wi ofo nsa na wa hwe nsa. Because aboa ofo no Obia onim aboa bi se kwaku ne nsa no etese nipa nsa. Tisa wo wi na waka se anama me video oni se nipa pa o. Obia ne ho asem ne ho. Obia nso ne ho no ma nanso ebi ne fie. Enti edum pempen so a na wato bo ase wono ma bia wo yim. Some of us sometimes we behave say ye saint. As ye ho tese na afoforo nyina. Okay. As ye di mu se nipa bia. Pabra kobra se ye kasa ye kɔ abusuam ye kɔ afiafie anyonko grom ene ye kukuam a openi niam hwehwe niam ase no enye bini nanso ye de to honom na ye sopa afoforo na ye gu afoforo anim ase it seems say ye de ebibia daden no sometimes edu ba bia ye ni afiasem kakra eboa yen bebre ho akere wom obi asem okekan a one can ye. Because unnecessary argument. It will be the problem, Siba. Oh yeah. Say menteme ho ase. Basa. Me pen quotation. I think say Proverbs can say me na me refer exact words na we use here no. We obi a o passem o de bia sem bia person do ho jima. Wo ho nya totoro da. De bia waso ye. De bia wunya problems e wo life mu. Tibo modern na de ufi asem. Wate? Tenase wabusuan nsem wom wa brabo na wo bo no nsem wom di ho de no kama na atoto ne amaye na mwawo na ntisa na ase obegya wo ha wato nom na wadwenwen afoforo brabo ma na wo de na tonkan a wo boa obi o na wo de no so ye nden so is about time say bedwene edikan adwene ye ne aye ho twere konkon ne kan ya think say matu asempa no tire nson wo kan ba ase ho no mo kan bibi o kan say mi say de kan yi mpona ada wani ase na wani so na ho wan ansa na wa obi dia ma o de na nkasa no wani no se woni mpen o so de no pa ne ma bi na wa wani ase na ko mpen no eya se wanyi a wani no hu ade yi tucho konkon se de kan yi wudia no firi ho na wani so nte wo kama wani so na ho wan ansa na watumi ayeden obi dia wunyi wudia obeka ya John chapter 8 emra eba sana dom ni nyina ka o Yesu hwe owura ahamati ne yekọ ye na obey chese dwama mopa yekochi ne so pe yekọ ya na yesi bibia sie ni kama ho na Jesus Christ ka kire wonu se sa asen okay mate de yenya de bi ne hwe ade ana hwe wonu no ka kire wonu se fine ye no kure machi oba no dwama mu ye pa na wo mu no ade ba ko ni medafo mo amugina hey obi asem kitabo mo de bebo oba no besi na bo san to mo beku no kra no say fine if that been the case there
bisema de ba ko pe mu wi a mu nku no kura na mu kom baabi mo a mu gina ha yi a mo atwa ahia yi mu de ahia ana mu de wanye bone da onya mfumso da de obaya ye onye bi da no ekwan dem onto bo ne kane ana Jesus ni tirase ne nsaten atwetwere fom opagya ni ti a ba kokura nyina ho e kire din ba ko no obia na ho wi obia busuan nsem wom obia brabo chemato wo ho obia ne anamo bia betu bia no wo yam musuo wom okay bra ko bana obia ne ho a onye nkonkonsani I am telling you odi opa e free asofo mpanifo so ekosi members ekosi obia ye nkonkonsani odi bisa ho se da be na wonka odi ena government nimre wo ye den obeka obi ho asem enipa na wo ka na ho asem no oni hobi o kana chi asem eye nkonkonsa kuma be na di ba ade e koso papa yes intina me kire se obia na ho wi obia na ho obia asem wo intini saba time ya nwene ya ne ya brabo ho enti sa obenya asem bebrenya afiase bebra kwade da afiase amanfo nsem ka asem nanka emme ne babia nya na busuan mu asem anso akofa ba ene wo da afiase nsem keka nti ye besre sem keka adoso besre pa na ye mamodia na ye me ni anka se ye ni nko ya brabo ho frize ye nso ye ho wonsem enti sa bedu baabi no kobra ne benu no ho bedu baabi obepe kama fo wunya frize said ye wo ye ho ne bedu baabi no obia be hu ni se akwe wa trap ito na ye mfanja no enti enyan enti trupa wo ko baabi a artisan shops wa o sansem yi ekoso papa ba ko brafo na akora de enye ho nko a baabi a ene de baabi a nipa be hia bia baabi nipa abochi hu bia ekoso baabi a first npo ne efi so mo ye tire ni ade ne mo pamade ni e okọ de mo kotena ma na ta hia enti ne ade ba ko bra na enye ho nko a uko schools mu baabi a be fa bia bi wo nwumam baabi a ekoso to ba ko be no ba satena se a de nkoma wo ye den be kan obi hu asem we are den be piem nti ade mo wa ye nti and one thing is so ye kan nipa ne ho asem a de nipa na ye no papa wa ye no ye nka na mo nipa na kyesem bone ana ye taika de enim ana ye ka fa nipa ne ho and the idea it's so disturbing. Dr. Pabobo Nyume or say your friend is saying in some kekan. On some ram prankins Marco Bobosian. Nana only sika o debate antino. Or catch any soon yina. No I day. Obituya. Ena abwa wan saka catch any say. Said they deny no. Oka catch was a boss was a boy. Unia obo when you know when you pa. We san what ye. Miss Row. So one year na nyusika unto so one kobo besia no you busa na terms and conditions no was you collateral kra no so when you nyia na obetua so terms na so oh minyia me ba be ana prankins man say the otne sa na wote ne mofra brem ne mranti brem ne mere wabom ene ne bibia na odigina ho no wanyina wie doda enti no na nya de size ka obetua ko so abua prankins man so no ya abua bia na ni esoso pa ontua ana mpenufo akasi yamfa ni hahan kwa prankins makrom ana unu ya fast wan saka ka kire osebo na wo bosi ade ma yi wo fa se prankins man se be na ne koyo so me ka cha ne se wonyina na obetua se osua o se ene e kaba o kaba openi wanyina pu acha se de wa ye no oni bibi obeye bio ono osebo fra prankins man se na senior na sana wanyina pu a ana o dada me sa na o se na hwan na ka sa esuma semi kire wo secret way no se wa downfall on one sign ne be ka semi no se sa atemi ba kuma twetwe mu a ene ko ba se on one sign ade ye onu so na tiwade no se ne na wo kokudi ontumi ndi no se bo ka se sa ene de twen na obi hunne enti abose boy se odo on one sign den etwe nanum yes e ye obi asem ena okoda na die kire na okukua mu asem onu na danfo pe na okokaye ena on wansan ye fast awie ye no na osebo anya nam aprankes ma fa no hodi ente ye kra example de madasani bia asem bi ho no ma emane okowu amane nkraw nti sa obenya asem ba kodam na nipa na nka so wo ye bone na nam ne ba bi kra because e bia wunya dansidie te besere mu okọ bi ho asem a why very careful nsem obi a
Some keka adoso. Say adoso. Yes, ake and egun kofo duma. Egun kofo awade. Ese relationship. Kwa anti Dr. Pablo Bono no. Yeah. Some keka adoso. Anti Black Obra no kure woman no. Anti yenhwe ni ye. Yo. Enye bibia na esi ade ho gem. Pesa dache. Ebe ye so asem. Yentumi ye ho ano. Okay. Yo. Me da say. Kaje obrenye ku wakrata me boso no Ghana for wotie deal 106.9 aye kradwa wotie ku wakrata emo boso no. Black Obra no pe me na se bio na yama yetiefo nyina kwa aba. Emfamra ku wankrata mo boso dwumadie ne so. Na no pe nsem no doso ye beto ye boase na etutu na sere ne abasa. Sadie koko krache ebo sike kire me koko hwiane no pepepe ne becheche na no pay Obia nsa aka ne dem na kuakata no yem hyase yem famfree daily graphic kuakata no na obo no homra ne say truth and accuracy every day na kuakata na sama na pay esompa o de baye no eniem kwasibo no beka ne say banner headline na kuakata ne kire mu say no sirens without approval No sirens without approval. Cabinet direct MPs public restrict a year police escorts. Inti ayen sempi wa menyim. Say enkrata e free o mampeni akache. Yebeka ne se cabinet ebe chirim say. One metre o my Ghana adihye nyina. Titiriu ene mahebedwafo. Ene mo a moya abemu mpenimfo a mosom. Ghana for eskakra ehye mata so a yesi manya sika obi kwa na wa prate no odo no ani din na yeska ba no hunti no customize na ni din bu ani mu kai no sen be hwana nam 1 nam 10 nam 5 saa okurum hasa obi no yesa opening sika wa sorenum into onama sika won ho odavi etim entini wo ba salin nesi so wow mumye kwam yentwam ko saa na kwa ewo menyim sei empenifo chirim se o my Ghana mra no ahobambo nku a ye ba ne se putupuru bibiasi ye ma ye ho nya ha enko wonu mo pe no menyim mra e ma wonu mo kwan se wonu mutu emfa saa aben a ye beka ne se salwinsi ya se bibisi ebia na kwan ne mwasi traffic na che enti wonu mo pentem akọ enti ye mia kwam na o ma gya mu ne wow mu mie me ye mesen wade mu guto na mo ho kwan sai wade mu tumi yusu sa sirens no ho manyim enti ye wa Ghana National Fire Service wade mu obi Ghana Police Service wade mu obi ene wachi Ghana Military Service Ghana Armed Forces wade mu su obi ene o man adwumaku ahoto a wade mya hobambo kododo na na obi sanso na Ghana Ambulance Service obi yade sada na yade ne ho ayade ne no mpenifo ho anya ha ofirim ti ade ne contentem dimum ye kwam ne etwam sam amu girem anansen za de yakoso no samra no nipa mfa nya dwuma Ghana ena obi o wosika bia toka pe no de sale ni bia boso no nam krum sabe nkwasam saa wo manyim saa nkwasam saa traffic na che ese nipa ye nyina di so no one na sabe nyanseni one ni fie wosika mumyem na mentwam na wow no okosam impenifo se mfantum anim sa we ya mahebadwadi mpo a di samra no so wontumi mmosale mbia ngu nipa so metwam ko free saa ewo mra oman ne mra ma ho kwan enti e free ne ko sa we ye mahebadwani mpo wo manyim na sa oman ne mra e ma ho kwan se fasa sirens ne bi si wuka so opentemti bom na ye ma okwan a hwe na wanye enti sa Ghana mra eto beto level omu chemze sei MTTD asoya eno no ka o my Ghana posifo dwumadi esu a wono mo hwe ma hyenkafo eno akwantufo di mra so ewo manyimu ahya ase a wono mato mo hagu o my Ghana montene so yakwan akwantempo ahodo ene mentena ahodo mu a wono mo hwe amanfo ahye ho wo mo chewa emla na mo waso ahye pa mekese dwumadi ni koso eti ombesre Obia mfa eni die ma o manyi mra ente sa na abusu na se mpenifo so opa chi a na nya obi ne kumantwi na mom bosi ako na ode ne ti akwa akwaje akyerema no pay
daily graphic wakrata na asem so pa no nsem de buy ne no ana wofa mapon ho e de akire we na oba katafeta so dumienu e wo daily graphic a dumiensa rather page 13 Obama ne say opani bi a wabempa e wo sikasemu wakase kirem say media economic review no wono besere pa sa aban ma sa sika ho hye eba no emfa kwen befa so a yebeboa boato ano e de ma men eto a yeje no yebeboa boa no kama na nkwa kwaye kokofu bo nuanum ayem paasew yebeje to no nanse be wie no na foto no to apai na sika na nwunu koblane de aso abɔ ho ta ema na nwunu ni botoma ayem ma Ghana boka susuru o kire ma obesere media economic review no must focus on revenue mobilization yamu abu sika no kama ni mfama Ghana wate na Ghana hiesika kwam di omen enti eno na ade a wehwe ni mu se media budget no anase media economic review no mpinifo be ni kama eno na yehwe ni mu samfan so de a na de yemu amasema ana pe hu sensem aba abeto edwam yemfri daily graphic ni yemfi ani fanchire mu what the daily guide ko akata and nsem aba na ne mra ne a wobo no o kire mu a yemfri ni say Ghana's favorite newspaper ne mra ne na daily guide e de bon home na sama super ni o kire mu a National Service Authority under fire over Sister Service Allowance deduction ye chen bi ademewu agitewu Ghana for be kan na beto odwasa me wofa se gift to wale mensa National Service Authority honom no ye chief executive officer boss kina no hweso aban ba na mu jirem se ka banya dowa tese o madi Ghana fo sika Ghana ni a ono wako school awi a okwa akosom aban aye be kan se National Service okoye no ebiri mu sika me wa vasifo ye de ni nyina ene wachi nso wodemode insamadin ahyehya ketia humam inti aban ba ye wo bo man kontabu aye adwuma nte no me wa fase gift awale mensa no akura okokot ema je senkrata ode koye nkaja okwa senka o metwentwen so kakra no kura no mato atwene ba bi kura na ekoda sore ya maami asese ye yini foforo okura se ono na oben oba beda National Service Authority ano aya miame wo faase ba ho fedua ne ho afe pa enti wo ba Facebook ene YouTube a me wo faase mark yese sumankwa hene wo fie hanom e de atoso wo behu no ho afe na delegate e ba man yese me wo faase Mace Ruth Della Settle se ka so bi ya Mace ache so nwa de ye me bo a ho afe pa ho afe ana ai na busuafo de na mama mi ana na me wo faase Mace Della Ruth Settle wanu mu kire mi say agitew investigative journalist Manase Azuli awini hwihwema de batu dwa kire mi say obesre Director General of the National Service Authority NSA sanu animu yada yenua ba Mace Ruth Della Settle and manimu yam deduction bi kwaso a my Ghana this year. Wanum akwa school awi a omkita omkrata. Na man yimira kire mi se wi school a kosoma ban afi ba kontem no. Je say wanum hye ase mu omba modin ayi adwuma hodo amoye om national service no mu kire mi se ma me o ma hye ase giti sika bi o maketua mu a. Sese aban na kura we nya de otua mo ka boso mi se boso maketua no ma allowance. Sika bi aban ne fa ne so anya hwe obafa ka no aba adwuma. Enti munyi wei emfa ntimo kaso bi ebi kura hɔ mo mpa abosom kura du ema ebi kura ye afi ne nyina mpo aso ansa wanya enti mafrei bo abosia akwa na de kwa adwuma na wɔde mo allowance ebi kura je 7 na Ghana series bosom no o mu kire mu sei me wafa aseba Miss Ruth Della Settle hyehyɛ o man na so ye hɔ okɔpɛ na o maka kire wo sei adwuma na wo ba bɛyɛ no ye obi bia ye fa ne sei
capacity building a program. You better let them idea a be my dream. My dream at the fine. Then the tears could be a gram with duper dream. Come on. Sabaya. My service na more yan. Mubenya hunu dia kama na muwie na mukwa adwuma ma. Oh, bibia de din. Ende adwuma ko bia be ko mbia no. Wonse da mre kra sa. Na ora mu kire mi say, ade we no. Na ka nya ohye so. E say yo opemu ade. Sa wo pa na odo ho ahyem. Sa wo mpa na nka wagyan. Na sa mu kire mi say, me wo fa se Miss Ruth de la Sato wanya ne sa. We di atwintwina twan. Composed by force say wo pompo wo be enti usika na abosum du a sempeni for the mawo no no mate sister Ghana cities omu kire usane ne ye capacity building omu be kire wo nyama kakra nkra enti no mate say sika no nsanka capacity building no mate say sika na firi ho no eno waji entoma a mo de be ye san program no kama ho hyehye ye no nso 100 Ghana cities titisi kam 1 million so mate o ma hwia firu obosuma ketua eno kra ya allowance keke no ma sat afrim na se usika na afia so wo benum ena mo fa se manase azura hwehwe makwa hunu na se ede ade na ekoso o mayimu na nsa ya na gift awale mensa tase wo fiti foto no to adie e mansa madin aya one time sana sententan na ho nsam yen kan wiye na won so me wo fa se ba Miss Dela Sato Root Kwabwa capacity building Sister Ghana Entoma 100 cities composed by force much this esika no intemu kirema anamo me ofa si tuo no ya de a ehu pa ehu ankasa ankasa de mu kirem se sika wo motete wo ho no nya de wakra aye nsempi de ma wonom na wo kirem se amekasai enipa baburo beye 70,000 nipa baburo baye empema duoson 70,000 a mo ya graduate a chese wo mo kura mo ni interest bia wo san hye nim nanso wona meka kasa konfo se ko wo ka kasa konfo se ko enya adwuma kura na di kura benya chance kura e protocol kura ne di kan na wa kwa ne a chance hye ni ni wo mo kire mi sei sa de na ekoso ne ya de a amantini ahwo na ho kire pa ka mofra na mofra yanka se ni bimpo ene yeba be ye national service aban kura allowance pe no de mayen na mo sa be tise sika we de na ho kire na ye more intem be sra mo fast we pro ne kankan ento hwe ni yi normal versus sika ni nyina nkoma mo fast fo no fast na de open family ye de ompe no onyini sika na kire nye din di ze me ka se mo kire m say National Service Authority boss me wo fast Miss Dela Sato Root ejaguni chema onni mpenimfo aye pinso nti saya no anuma bi sun saya no Ghana se o man mo badwo ade nyankopon ma bia me firi mu pa de de bia sem fufrosi na delegate kwa krata no ho ana obo amane se oman yafubantu manim Office of the Special Prosecutor obi kura be kan se Kwasi Peter me wo fa se emeranim ni lawyer Kisia Jaben dia bebom odi abebom Kisia Jaben dia bebom me se odi abebom wonu mu kire mi se Kisia Jaben di bia babiew wo mu kire ma se sei oman Ghana osofo na kan no hwe sika sem so yamba paken ofori ata ho fedua be ma tentene ga won hwina ho fedua no wonu mu kire mi se enkrata wanya ewe US memu a sesei odeda sen pada fa ne motoam na wo fili fam no yen kan chance pempen wo sini pen Ghana mra no extradition enene to nkwantam pa da intemu terms of Foliata still facing criminal charges enter to on say ne na why you wanted intemu terms of pa kan Foliata still na wanted listen no the sword so enti afantu na ni ase na ohwe ne hu yi free say Ghana mra no omanyi wo mra enti anu anim ya Attorney General and Minister for Justice osofo ya ba lawyer penny onu krenzi osofo hwe oman ya 10 ne so Dr. Tamrika ye ne
ɔde nkrataa bɛkɔ na de ka kɔma US immigration penifo sɛ monye na yɛde hyɛ bi wa butohwe wɔ Ghana we no obutohwe na nka yɛmfa gya kwa nguni bom na ɔgye hɔm ɛyɛ fast free ɔman nim nya ya de ɔmra fie soma wɔ some yɛ no wadi Ghana sika nto ɔmra na ɔmebu nkunta nkyerɛ ɔman ɔmo kyerɛ mi sɛ sɛ no nkrataa bɛkɔ na yakɔfa kanofoli ataba anɔpɛyi ɛho sɛnsɛm aba abɛtodwa na kwakata na ba manneɛ ɛwɔ katafa ɛtɛ so ensia sɛ 34 fight for Ashanti MPP executive positions Asante Mantemu MPP amanyukuro no enipa pode adia sanan woni mo ambere sɛ krotom akonnwat o te obi apedibere wom obi ani abra ene dibra hodo pi chairmanship position organizer secretary chese bebre amanfo ani abra mo pra anopai ɛho nsɛm aba abeto edwam na kwakata ne fa so ensia hɔ a bo amane say 28 suspect nap for cybercrime, human trafficking, and arms deals. Enti nipa pode adunu nwotwe. Ana posifo so mpachia. Wombone omadi ni. Sa nipa pode adunu nwotwe no 28 no. Cybercrime. Aba fonten so kro no bo se ekoso ani. Mo bo amanfo wiewia amanfo sam. Eno achi. Oh, me da foi, adwuma wan kran. Yenkram kom adwuma ye. Ed nipa ne bi tu kwan. Ye kopɛ ne de wakɔbɔ ba esibra. Nyuma fo ne de wa mo ye ne ewia ne asanji sika na fro mu nsɛm. Human trafficking. Eno wachi etu ho dwumadie tontontuo kese niam basa awudie nsɛm. Enti epodu fo achi wono mamra. Egu so hwehwe mo nsɛm anɔpai. Delegate kwakrata na ode mu nsɛm. Aba abeto edwam yemfri delegate ne yempiem di custodian kuakata ne dibia ba di custodian bwa mane no pay say we will fight for justice for Wontumi. We will fight for justice for Wontumi. Minority leader vows demukuma o magana mashebetwam wanum banu dini onukreya mashebetwani demand hia wadom wo efutu abato mpesua so oniminyamfo Alexander Kwamina Osahen afenyomaken wakaze kiremu say domko be kwaso agira mo na so abo moden abo eye kabinam kabi ehu dawuro na wadom apre atentrene ade ama Asante Mantem titrene ade ma MPP Mr Bernard Entry boss yako arodo abalma ne se chairman Wontumi stronger than apartheid papai o my Ghana mra ede ne kwakoto afiase emfinhia dienum a mekase mpo wadi ka wonse wo mu a wotem a singlet penny box and shenom na mo chem say ne nsamre mu ahwram aban asi atenten ne interese na tenche na oman aban ebu chema Wontumi nya bone bia sabe so no ankasa ade ni sika kwaje mining concession nna dwumaku awie ne watwa bi dia ma obi a mu kire mi sei ontu galam sei nanso wanfa mra kwansi nti onkwada afiasa na nka mfinhia duo ede enko a entu de aban ne o my Ghana temuafo masi atenten ni sira sente no ombekwaso ako na mo de nkrata akwadan o my Ghana court of appeal na hwehwem mapabam sebe ya chema Wontumi case no wombe strike ne automatwam tuntentan watuma ba fie abeye adwumaden ede hwe na busua enti we asema no pay di custodian ko akrata no odeba ebetu dwa opon kroma de betu dwa se chema Wontumi sentence is justice turned outside town koja opon kroma no o se atenten ne o man yesi ni tirase ha dwen pa anti am wo man emu akra nya de keto akra nya de keto akra nya easy kra na yemfri the custodian ko akrata nim na yampem ko yanim yempie mu awu ko akata hodo aka no na yenyira mu ewa me wofase the Ghanaian publisher ko akata ne den sama ba na wochire mu a Wontumi jailed unfairly
minority yaka ho nsem enti yenka ho nsem bio jama wuntumi ku amade ne fa so ne yade a omo kirem za nkwaye kura na sanso na Babin orders MPs to get escort approval Mashaba juma chama hene oniminyam for right honorable Kingsford Sumana Aban Babin wakase kirem za oya mashaba dwane na wo pese o my Ghana posifo womodo omomoto ye boma prum hwam na duanim escort ubehia ehyen anase police escorter etese wode nkrata akọ na cabinet mpenifo gitum nema obie na wa wonfo pese meme ya mahye bedwane ntime kwa hanom sabe obi kura akwa ne mpona ho mpo a awurade nyankopon amaimu ya o hi okwasra ne mpona keke na watu shen V8 aja ban na de amano watu V8 na otenem na police escort edinanim wow mumiem na MP MSN nko ede adea ha ede na muchire o chire ma Ghana mla ne sabe niam wenso so asokra enti se wo ye mahye bedwani a osra wada fadi brato nche ne di Ghana mna so se wo pese obehia police escorter fankrata akwada mpini for mama wakwanya ne ma bi ente sa jai kra jai ede na ekosui machebe djuma chamene ne buafu atutu na adwen bobbo na adwen okra kire machebe djafo ri bi kra se de mo pre o manum too much kra nya kra ana pene so sense maba na machebe djafo ne age omo kirem se gold board ame wo fa se same jamfi da no omo kirem se ne modem bona de twam ekọ nkan bruta ndi me wo fa se same jamfi ne gold board no mbo maba so price ka ko no mo to gold pa ma Ghana sunsan so pa dia bra o man sika sem no abo pa na Ghana sidi anya hoten no yemfa abasebodo do na ma gold board mpenimfo sede o mato sika ko pa dibidi abo Ghana sidi no yade ko nkane enti we de me wo fa say small boy danger we de danger ne kire say o bodwumaden wade sami jamfi an mpenimfo gold board ma yade a ma se badwam o ma bo mu nsem sei ade ama wo no ekire din chese o mafili afam pa nya ize kra na nkra to je mi say kra trafa taso miensa wa the news center yankwanim the news center ebo amane anopai say se wuyi Ghana enipa baasa 3 ejina ho no ma emu baako owo HIV ewo manyim onim onya we ezesi ai makese DJ Marion eneme say ye basan ye wa hanom ede ade a edi wana watu tware kane omu kirem se sese o man ni mu no se wuyi nipa pode basa ejina ho no ma emu baako ewo HIV/AIDS yade ni bi onim ni status tije wa kwa human se we hunu nti aya pinso eka ba nti wa woni mu status na mesrao kohwe na kope anti retroviral ayini ndori bi na nonnom na ma wonya from because omoze hwe wa ma ye no sade ye na tu atise no ehu nti age Ghana mountain so aboso panto bia anya fast no nkwa hwe ne diem fize nyade no wi nipa ba ko mienu basa baako benu basa gina ho no ma emu baako obepa prechira ma enye ize kura asamaba na katafan toson so with the new center ba man say on save okada radden fueling brain trauma omu kire mi say okada Crying moto filete tafo prum omu kire mi say sade nipa bi twi moto no basa wo mayi mo no ni nkwanhia akwaso na mabede na adwene mu sabe yedidem dudo na adwene mu didem enye o moto yi chese ye hwe se ka ba o no wayi afa ho hwerem no watwam chese basa sa na bi nya nkwanhia
Omo kyerem sa adwene mu ha wa kwaso Ghana do to na sa moto na wotwene basa do to na ka do na bo badam e o moto twie basa mu o manyim enti penifo ya hu bibi mate sa wo kada no yese mu ya hu bibi na ehu pa sa de kwaso no penifo antu hu ana mawa e be ha man da ache ha dwen the new publisher de abana wo kyerem say surrender your sirens police escort Speaker orders MP surrender your sirens and nafi police escort. Yaka hon sam dada. Enti ba sobeja fo no chemi ani masamka. Na wasuma munyai. Amuni ye nyina nya pe. Na almost say shame. Any wisdom teacher defense girl 12 during private crisis. Awurade nyankopon during private crisis. Ajeta o chire bi na chire ni o chire ni ana school ni abofra ajeza wo fode na kwaso chire ni nso chire ni umade mo so ani pa enti ya bai ya pese uba mode a chire na de ofie ma yen opon school ba na wa chire na de kakra prepare chire ma no wate ase teacher se mate eneja abofra yi wanya finhia dume na mo hwe abofra na wo hwe ni mpokua na ebesi wa kama ne to no so wo hwe a won kasa finhia dume nu je se ne to aba abopa se nkofie so ni nkofie mo fa so ni nkofie aha ma mu dua bayere no on se ye bonkopie hipu anwea na ama ne koso na de ade na o mo se za na abofra no totie abo ti o cheche ni hwe abofra ne sa na o se na mpani se sabia bobi jaja kwa nya no kwa na se mi o cheche ni na se nyame adom na mo da bofra be hye mi se ska mutua kra yesen kwa enti we de mi nya no ma ne nkokwa ti we de obeti oba prechiri na o cheche ni ja bofra tumpam ene ahamre wa prechiri simple kram enya se mkuma wo nya se mkuma kra na omo chem so tuma se krobo circuit court appearment ntem hayao eastern region oduma se krobo circuit court ana watena asem no chem se owura ne din da ye Hondana Mensa when 32 years wono no ye French language teacher ye mo fa si ba ikosua French na man fa ma dijo ma no ya ade o omaro ni tira French simple kra on the French ni o ya ade pa na ka mo fa na sha ni nzempo na mo de ne kwese teacher Hondana na teacher na wo ye Honda na odwane so ni me say Honda ka ni dwane pa nti wo ye Honda na ode na aka ho nti teacher ni ya fa ne say Hondana Mensa 32 years old French language teacher ana say ne kwata sha say onko da fi asem fi hyedu mienu visa abofra na 12 years abofra wa sese no na sabe wati ne nantem sade wa kosomu e de fa na han mu no o jemza abofra nantem sade na akono ene wati bi asrasra na han mu sa into asem di bia ne kirem say onko da fi ase enfin hyanu du mienu sa abofra na nya 12 years de aye ha ye ho kra ye fa ne numbers na ma no into teacher Hondana Mensa 32 years wabo modern wo kire French so akwa akoti abofo nantem srade asrade a kire din omo kire mi say eye kuta won sabo suma na yewuma ndana toso nwotwe July 8 2026 yemu ana beto dwa say enumre 5 pm enumre no num pepepe ana Mensa o kire mo fa si bai ade o na pon school abofo no kura wo class 6 o class 6 ana wo fode na koma ne so we de French na onse da anya de kire ne tentem ne mo aye no de ne call ya animla na kwaswa hwe abofra idin si ye wo fode ne ho akono si debi sai abofra we nkwa de debi meka ma hwe pa ka he ya o heading hamre abofra no call no wanto na no na leka no ka kira wo sa wo sana ne ma bi o mo de ne papa bi asie me mo de ne pa bi ahinta me me kwa teacher ma firi afam no mo de ne kwa so no so ade kire ne kwa so na teacher ehu an so wo kwa so ba so sa enya ne sa
meba yanya ne sakra wadi falo unya 18 years ko wanya finhye de wotwe kra nka hwe da bi omanim na tia na mo de asimi kodan akoto asese mu afase okoda fiase na waya adwumaden de aka ho sei owo modin asese abofra afini wanya finhye dumie no na nka fa penimpo ye aya na nso hwe de na edin na ndo asem kyerem sa azigi bi na montene so sa azigi ye azigi de ye rade hu ya mabo na mo kyerem say wo hwe oman Ghana mra na eye section 10101 section 101 clause 2 at the Ghana's Criminal Offences Act and a presiding judge Mr. Kwesi Apiate abedu no tena se na o se debi yemfa me senior man Honda na enkwatu afiase Honda na mensa kwatu afiase se sabe wo ye bema na wantimi anhye wo ho so na beja bema ma na nante basa asade a erimguase de moment to enkwada mfinhye dunum we du mienu 12 years no nya dwumaden emfa entato to ye nsem anopai the new publisher de ba ya me offer se friend teacher sintudia bana bra boma na bra bo nyina basa na 12 years wa bana na sa de kire ne kura twamu ye 32 and the 12 years na 32 na be say 40 44 na sa aye double number and say 8 sure 32 44 eni ebe ya 3 dalet ebe ya 12 32 44 enti ma mo peloto no ana me boa say no ano enti ya den 12 32 44 ai esi super pepe nya yize kura ti dia ya no ai ya yizo enya yize kura ai ansem wo manyim ye Ghana na menkro aka ta the daily statement the daily statement Obama said this is not justice upon Kroma takes into ultimate conviction into upon Kroma of one side be ma bedwane adwa blue time o jemse jema untumi case ne de atantene ne yesi ne trase ne ntamo na de o mekwaso abojam sa akopem se o man mra be ya atantene be ya adwuma ade ma sentiment am tete de man pipi chema untumi no so o man mra etumeja no enya yize kura enya yize na final preparation underway for Apostle Safo funeral enti emeritus Safo Kantanka kwadwo na ye wunje shaye no mo bibia da din bosumi ya wie ye kopra prechire ma bibia e fine ensa a DJ say obekọ bi won senior de wa bobra enti ebekọ efia nyina ebekọ bi enti Apostle kwadwo Safo Kantanka na ye no mo bibia bakama enche bibia be fine na Ghanafo akọ ekojema busua na yakọ kire busua ne nyina were na mo fa sa adwasafo ne ho ye mete ne nka che ne nsam na kosi san sa ne ho ye de etu mo to boba bi fa na ne tikọ ma tokura beda ho ne boba bi af na ni ase a nya hizekra ye radio manyum adwasafo kafra wate mama feel pa obrafo ya me de we na brafo kana ya me de pa un say otena blochiri ka krente no ma fe ne pa nti aya ka kire nsam so on frame na me ne wo 1 or 2 bi eye ne me pese ma betena ba bia keke pese me tena ne nsa ni mfa so eja me pese me tena ne mfa ni me bonsa o me bonsa me nko bonsa ketua bia sa me prepare kira ba nti a on frame ne eni nkomo na Supreme newspaper de aba na wo kire me say Anadompre emerges best performing member of parliament agjonko Omaga na munyina mesebadwafo na monam ahamienu ni adioson ensia 276 MPs na mra mperifo hwehwe mu ebu nkunta no omo kyerem se oman mu nyina ye pe masebadwani a ne mode bokọ nkan na oman wabo na bato mpesu aso pa ne masebadwadwuma di a eyansawam adoagire masebadwani tieniye ensawam adoagire masebadwani onumnyamfo Frank Anadompre ne modern mono editwam ebinse da omugyem se ne modern bo a wobo masebadwam dwumadie ane na bato mpesu aso no masebadwafo ni nyina on na ye the best performing member of parliament enye izekura ntene ho asamanyen o hye Ghana jesi ana no blaster jesi no koto obi hyeye mom Ghana fo na anya de wonum de wa ya de enti ko akata mboso no ensem no enye izekura doso na so e ma de adwuma enti se de ade na ye no sa na ya
ye be gina we so na ye bra prechire fi say time no kɔ ese bedwafo tenase na nkoma ofra aka na to aso ofia no ma enti ye ma se bedwane de ma adoam nso ye fa ni sen adoagiri nse mama adoagiri ma se bedwane onimnyamfo franka na dompra o ma Ghana mu nyina the best performing member of parliament a ye be so bone ahenta na se no eno ne ye gina so na ko anka tambo so dwumadie no ye de ne nyina edi asia no pene DJ Hitman atwas atenase na wabo jam na Ghana fu ho de kɔ ene de pa ewo oman Ghana mu na anya ize kura nya ize kura na me wafa na adwempan ne se wotie live na nkwanhia bi esi baabi na ode beba na Ghana fu nyina hu baabi kura asem wi ni si ye na awoda ba akopɛ me wi a na me wi kura na se gya wo fa ma preparatory we ya woda sononko a ekɔ ede ma me wafa ase a wodin ede Benedicta we immigration officer Benedicta we immigration officer ene yankopɔn de afe ba ko aka amfe nti ya mawo yankopɔn nhyira pa omo apomuden ene gye ene kunimudie ene nkɔ animu ewa abrabom so happy birthday to my beautiful Benedicta immigration officer. May God bless you with good health, happiness, and success in all what you do. Wishing you a beautiful year ahead. We every comfort. No, say yamfa uda sunku we no. Yamfa man adi nyina. Benedicta, we immigration officer. Yamin sure opinion awuda no. Onye no sronko. Na we ni yegyina so. Na yede ko anka tambo so dwumadie no. Ni nyina ede esi. Yo, kodyo me da se papa pa quick commercial break ye ba anapay ye bedi nkomo. Yalande. Ghana Dradi for Mumbrenio. Afi way pram beye the dead on First Trade, Pram Traditional Council, and a Center for National Culture, Greater Accra Region, under the auspices of the Ministry of Tourism, Culture and Creative Arts, Ningo Pram District Assembly, Edi Jumedia Yatudin First Trade Cultural and Food Festival 2026. Bro homo we ya. We are entrepreneur. We tomadia. We are jedini and our business owner. And ya kwenya na ba. Ghana Driani pa. Business opportunities, exhibition and shopping, and our music and arts and entertainment. Wo de dwano na yesanso bawo nyompa. Ne nyana yedi brawo ewo dwumedie yase. Anyontofu akugo dan die. Bebre kwa dwumedie baso efiada 14th kopim kwesiada 30th August 2026. Our Pram Anglican School Park. Yanda mo bia debut. Sanse eye 24-hour economy market. Upechenchemu bia fre 0546 178 274 and 0548 918 116 for partnership registration and sponsorship. All social media platforms for updates at First Trade Official. First Trade Cultural and Food Festival 2026, celebrating African trade, food and culture. Kofi Kinata experience in Tema. It's Friday. 25th September. Venue. Forecourt of Chrome Pop Community 9. Cleanliness is next to godliness. You are right. Yamin Pefi, if you so je ediyade nam. So de hunia woni yade any problem. Cholera semni na eye fine deba. Inti efin kwachi and now the solution is here. Lakat Waste Management. Oh yes, Lakat. Share Lakat Waste Management. Providing reliable, sustainable waste management services. Wuhia bia. Lakat ya antifi inti ye boy fibie fitan. Your number one waste management provider. If you and something in our Twitter, Sano Bieka. In fact, the expert in waste disposal Nankasana Abano. Among 50 yopo, who fin wako who awansna, mosquitoes are vanishing, interfering Kakapenina away. A finya de pa, into Fawubabo Lakat Waste Management. Ninkipo Ghana clean, in Fifiamu Estates.
stores enumenim. Kwanchen bola. Pia la cat waste management clean shabu shabu. Offices, hotels, restaurants, hospitals. Bebia. La cat waste management. Ejumewura bema wa ye clean. She omu trash bin ni ye papa ni biankasa. Size bia muhia. Inketwa kesia mu akesiye. Iti fie bia mu estate stores, schools, hotels, churches, factories. Bebia. La cat waste management management. Ne was for the whole town. Achemubola same way jume biafa. Sase ya biwo bola same tie juma na siye. With fleet of compactors. Innovative solution on time pickup. App-enabled tracking system with SMS notification partial. Bin lift starting at 65 cedis per bin once a week. Shishela cat waste management. Ewa hachu. Mabe Junction wa near some J hospital no. Utumi free office number no on 0598 610237 or 0543 190 346 from 8 a.m. to 4 p.m. on Sabekayen. Email yetisian@lacatwaste.com. Payment short code with Momo available. Lacat Waste Management. Ejuma run ankasana abano. Chroma yefe infie mwa yeni. Estate aye yupo. Hotels, offices. Jeni fitun kwantaya pai. Obe reduce, recycle. Amaya enjoy better life. Jewa bontin won fie mu. Bebia for waste disposal. Ubola garbage no ehifana eko. Eye Lacat Waste Management duty. The services also are perfecto. Into the proper waste management. Now to our one. I'm a 1 to 2 boil and good basa. It's official. It's DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM. Anidaso Wɔhɔ.
106.9. Since 32 minutes after 8 a.m. here. Now, pram. Yeah, call pram. From the 14th to the 30th of August, pram Adajini Puso. Now, fast trade. I feel pram traditional council say and control. So something big is coming to pram. See, that's the year from the 14th to the 30th of August. Pram Adajini Puso. A fast trade culture and food festival celebrating African trade, food and culture. From the 14th to the 30th of August. Pram Homo Afasha Kesiane Basom. And to tell a friend where your food culture and trade at Ebaswa Pram. And also bet me I just stand now for one swab about the ton yema. Our pram abra fast trade culture and food festival and Ebaswa pram from the 14th to the 30th of August 2026. Our pram Anglican Park in as well. A lot of activities in the Bekosu Honum Sadano, cultural performances, local delicacies, art and crafts, games, competition, networking. Nina Ebaswa pram. And to catch will be no some country will be. So something big is coming to Pram. Homo Afeshe Adajini Pusokra from the 14th of August to the 30th of August. The DLFM Yejinamu Dende our Pram. A fast trade Pram Traditional Council. And the fast trade cultural and food festival no Ebaso Ewa Pram. And to my shame Wɔhɔ. I feel no Yanka Bibi and Tumu Kama Pa our Pram. Medical catch that when you 24 hours open market na Ebaso and to pram homo ho afashano afi ho behuru papa my shame Wɔhɔ. Now give us speak up so some country. What you know na bedroom so give us a Bible center. What you give us speak up so about premature ejaculation, sexual weakness. Bema dia was so to me jina na so ye papa. Yeah, go pram was out to me chess away be me pa. Give us speak up sauce. Yeah, give us cook up sauce about very effective for waist pain. Cook what it why am to me how what do no. I give us cook up sauce. Yeah, give us about mixture, but no support your immune system no. I put your malaria, typhoid. And I feel John this drugstore pharmaceutical shop will be pharmaceutical shop will be a top. From penny 0543222470 0543222470. Give us speak capsules, give us cook capsules, give us a bar mixture. Now DL 106.9. I feel pram a homo fashion pram homo fashion. Anidaso Obia Jumedi morning show no ye the bebra every pram anti kind shannon so. Some morning show the bebra live from pram. A fast trade pram traditional council. Jumedi Awashe say fast trade culture and food festival no. We share more anti shannon so.
let me say a special good morning and come from out. Ajia saw no day the first. Ajia no pay what promo to say. We be a better fine. What? Day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Swamai Sebe, yes, Swamai, Enya, man for bra. And a better journey live on Facebook Live on YouTube. Adama Ubana won't wash a link, you know. Ama ofufrobin so to me, I will be an apay. Mamenda Lumba in supernatural mineral water. Yenda wana se papa se wakoyam wana fi yedim pensem yedi ababeda tia for what your deal 106.9 medical catch order that said DLFM 106.9 afi pram homo ho afashano yejinamu de name pa fast trade pram traditional council jumedia whatever no mafi yenso yejinamu ye papa inshaba kwadwo sambi atena se kwadwo fa mic ne na fa no pay yenhwe na bibia enkoyi kwadwo mache mejo sobra program yeda se bibia bokode anapa mepesi ebedi nkomo na on the front page of the Daily Graphic Umario wadama fatuso emame anapa nkoma yefa no yefa from the front page of the Daily Graphic krata no anapa aba and an append sama Daily Graphic at the buyer no on the front page of the Daily Graphic no na mepese yehwe no sirens without approval ya capture on the front page of the Daily Graphic
ɛhɔ banner headline kɛseɛ paa ɛda hɔ nom mpempi yɛbɛhwɛ nkɔfoɔ na cars na siren na afei win wow meanwhile these people are not government officials na afei siren no wɔbɛtumi afford yɛn nti wɔtɔ bi na ɔde abɔ ne car so na ɔmo de disturb hardware wɔ kuruma saa wɔma yi mu saa so on the front page of the Daily Graphic, no sirens without approval. Kodo for Mike na nafe yenti ho komo no FM free. Black obrando pemena sibio na yema yetiefo nyina akwaba. Emfamra mpense mu dwumadie no so na enkomo a ekoso a ifiri o my Ghana MTTD NF so Mashebe dwuma cha mehene right honorable kings for suma na ba benchen ba no. Ayasem bia say ye bo onoma ba so na a long overdue. Ache na eso mutu ho na monda dada. Na omasha ase ya de pa ntiyem o maba so say omutumi de search an initiative no monda ba. Na bra kwam na kwam ya say de bia meka se mra ye mase bedwafo be kwa atetena koye de aba no. Se koba say ye mfa mra ne mfa nya adwuma ya hwema mra ne nya adwuma de a de bia me hunu ne say na eye nkwase adwuma eye adwuma mfaso bia eni so say ye betena omanyim na machebe dwafo ye betua wono moka na mfie na beba na beto aba ama machebe dwane bi obi be lusuo na man s gracia be ye 4 billion so mfa nkofie nkodi because we ye adwuma ponto onyin konkodi ne kwa e wo manyim no be wie na mra obekọ akwhye no ye mfa anya adwuma de a de bia mekasa nanka ye machebe dwa kru no anase mechebe dwa fie no esenko mugu no because na mfa so mro man adentina o my Ghana mra ama ho kwan se ye would impenifo ni di bra bia hodo bia nipa bi kura wono mo ne ye mo eho akwanya se ukọ ba bia petipru bibia si enti ye mie kwam na sa ade hye ne nkom na o mo mesene ko di o mo dwumadi o mo die enipa kokuma bi na o ma na mra ma o mo ho kwan se o mo nye saa nanso enya adwuma wo manyum adentina ye hwe ya ama ne bedu ba bia ye dure Brakob na yenum se ye wa hoba moku ahoto a bibi si putupura wonum na tese o manyum mra hwe ne ma mo ho kwan se wonum ahyen ne yemfa nkontentem ne nkọboa won na dwumadi a bibi asi a yato ye nchem ana ha obi aba putipura e behia mo ano ye nkọ ne ntem Brakob ne nie mama of parliament ko ba bia ne ya man police escort ne di nanim ne bro salin man na ono so de ne dia besen ko na okofiri oswafo besen a ne ya man communista na obetwam no ko wow na ya fo da kam ambulance ya man police escort bia when was the last time I saw ambulance bi ko police escort di nanim da me hu bi da wadwe hu abisa baby MP open to come she bedwa fie ene oswafo a okoba bia kodi dwuma ene oyalefo a odaka mu a ye pre ne nkwa hwana ne hu hia de edi kan hwan na nka ye pentem na ya bon ho ban a hwan de na nka hia face de otie menyima no obi a wayade ya ye kwaje ne nkwa na odi ambulance traffic nti ontumi nko there are numerous of ambulances a omanyi mo pentem de ayalefo akọ mo bresa o munya ba bia mfa nanso minister besia wo ye hwan ba biem ye benya police escort cars akese be de animu ene motos be de animu aprekwan ma na betwam na yafo no odam saa na wawu eja to ba bi Ghana National Fire Service pentem edo mo ka kotumja openin ye mie kwan mu da na wo se police escort edi fire service fu anim se ijato enti mu mie kwam no metwam ko wa hunu bi wa krom azeda wa hunu bi da debi adentira namom MPB okwa ne mpona ho mpo a ne ya mane salwe ne ya brom pion wow ma besen ko free ebi kura ko di keke okwa ko di keke wo twoba okwa restaurant ko di keke ne ya bro salwe na mana besen ko na won ma omo safata se omo ya humba moku anka omba hia saa mo no mumu no oman ne ma omunya ana mpenifo na wosoro ho no afa saa tumi no
ɛna ɔman ma no moma ɛsɛ nya so mfa so no yɛnya ho hwee ɛyɛ long overdue sɛ agudie no dɔso ɔman nim na mɛkɔ so aka ɔpani yɛkɔ Kumase bi na member of parliament bi na minister na wokɔ Kumase akɔyɛ akɔdwumadi a ɔpani simuntem ɛsɛ wo simuntem yɛn nyinaa de ɔkɔ Kumase ɔpɛ ntem no ɔpani wɔn so na homate na wɔkɔ na yɛn nyinaa yɛkɔ Kumase a MP bantum miem ne yɛ biem na cars bɛyɛ 10 di animu ɛbɛgya MP kwan ne yɛ de number 5 minister ba ko pɛ convoy ne yɛ fueli o mangana yɛ nsika ɛde atofu bebree minister ba ko po na ahyɛn bɛyɛ 10 di nanim moto ka ho ne yɛ prɛ kwan mama ne yɛ nyinaa gyina nkyɛn adenti a minister pentema kokuma se akɔyɛ press conference DLFM ana na minister antu eno anadwa nkoda ana wansima hamachana wankro de be yende say Ghana ye ne ye form ne de sebe ye nya nipa ene ye so bad say ye system ne sa me e kamenko a enkoma mpani nko a na nkedu de den a enka ye manifa premfa wiem nko o mampani se ye didwuma wa Ghana hankuto de nkedu de den a enkoma mpani pe mama de premfa wiem na mama ka no sai escort no munyini nyina mfiri honom ye nyina ye mfa fam ko eni tina kwan no munya no bakobna eni tina munya kwan no ye kwan asese no because se du de den a ye be bie mama besen akọ omo ka na motim se bua munam a monte ka na motim na bua munam a wo monte hwe bibia ye adwuma ka mante wotim a ti sa de wote fom so no enye de asisi sabe we ye ka na kura yantim ye yesisim ka se ye fukwa ye de bai no yesisika anim omudam ka na ye omiensa ye wode ye yatim ye wode ye yatim anka se ka na wotim na ye wode ye wudam ene ye wode ne de sa se no no say wusim otrum wusim no wusim asa sabe niema ene ye de na ye foro trotro okruma no te say wusim se wusi dade so ankasa na de otifom so abesen ko na esi na de so no ye ni traffic nim who born dog chema wuntimi ne kan who born dog you see enya fine me maka a long overdue it's about time say impedifo ma mena munya den wo ye mpi na wo kwa ma se badwam a ehọ na emergency service opening obi ko ma se badwuma kwahye na emergency nemna de ya hye na kurade na de aye emna na ya hye na dada na de pa na de aye wo mem na de na de aye de amaye enu nti no mp ko parliament aye say ye de convoy di nanim ne ye ma na escort na wow ne ye ma na kama na mesen na opentem akontem opentem na wasimuntem opentem akontem uni mi say wo ye minister o ko voter region o ko northern region uni mi kwantenten sa de tie ade na wunsi muntem ko di kan kwa de akwantufu a wonu mo bre no afini ye nyina ya pake na kas saso Ghana sika so na difu wa sa kas ni nyina makobla ne ba ko pa wo ko no ne ajeje ahiafo sika kotua ka ne de bia mobloni hu na mane ye ka mo se ye tan nipa ye ntan pani bia o enye se mo de bra na kitam na ye hi no na mom at least mom ordinary Ghanaian nso hu ni say yes ono so ye Ghana ni nipa no ye nipa bi ti se mo a me ba ya na ba ko bro besen wow hwem tese ye dura ko dura asofo ene imam fo so o manyim me na me ka kire wo I'm telling you me am de mani ehu bebo de wo ho ena asofo mo wasika wo Ghana ha no mo ko ba bi a ebinim nya police escort wo manyim enya aposifo etu hyen di wo manim ekogya wo edeba dia ne ya brosale ne ya pake ka sesin sa denti osofo obesia ko program wa ye late ti mu mie man mesen imam aye late aso pani aye late mu mie man fam ko businessman bi opentem ne kana ngasa customize sika won ho enti o man mlanche no enti mu mie na businessman o ko ne kwan mu Ghana fo na mu ya hiafo na jeje moto e de ye kwan mu nyina nchan no mesen ko free opani agudie ne doso me de maka na mesa aka biu ya makwa na tie fa ba mu ne ye besra o man mpanimfo mo magana fo ni ya bibirisa enipa wo mo safata se ye ma wo mo escort mo mboa na mo bo Ghana fo ho ban ni wo mu nya ana mpanimfo mo dwumadi a ense da fanfa so bia mra Ghana de hye no wo mo na ye ho ahwa wo no mo escort eye so bad eteme de ye besre emra na wo ho dada MTT di fo man hwe na nya adwuma
Wa ube ko fa ka bia. Wo dis awli be boss and small boys ya be nyina ye bi. Onye sika na auto V8 opani young boy be kwa na bia. 25 years no wa install bi na dem no bom na wapam nyina free kwan nim. Adenti a wanya sika. O man na positive for so crunch no. No twam free. Of which you know the law. A positive no mo gina kwa no munnim mra na dada. Adenti na muntu menchi wo no. Enti me de mesre. Ya mamla na mbase odwofo na enya adwuma. Na abanya hyehye foforo. Mesa asra Ghana mampani. Sa constitutional review no, menim de amokoye ze on publish me yehu nsema mo ka fa ho. Sa de won fa nka ho. Mo ma MP. Any minister bia se yete kuro ma on fa pren bia nko ba bia. Ye nyina yemfa asase no so. Obia first court bia mo ma nyina fa fam ko. Ne yehu say yes sa na Ghana fo bre ama sama akwan no na otimu bi. Wo de last disu sa ne nko kumase. Ne yakoba ba hu say yes sa na Ghana fo bre ente sa de opening. They will still continue to take us for granted. Right. Kodo me da say 0593406565 0534050199. Good morning. Too bad. 0593406565 0534050199. Good morning. Good morning, sir. Patrick Frosty. Patrick Frosty, I'm not extra. Patrick is a free fan. Patrick free. Franco Estate. Mami ti wanna pay. Bẹ́ẹ̀ na nyame nhyɛ mo ne adwuma pa mo yɛ dɛm ase bebree na the escort no ho asɛm a nhyiraba kan ma ɛmɛ yɛ adwen 100%. So yɛn a yɛto aba no yɛn na ɛsɛ sɛ ka wɔn kɔdi ɛhɔ mmarahyɛ badwam ne wɔn de respect ɛma yɛn because ɛmɛ ɛbɛso ne yɛbɛto aba a wɔn ba bɛwɔ fufuo wɔ efie sɛ bitafrata ɛbɛsi ɛmaa panties. Sabitafat aya niensa samu ye bia eso mu nyenya tumi ni se wie se kuma opani ba omu fa wo auto aba na mfa nya hwe eti ye hye mbra mo mu ma won na yen ya omu ye to baba omu mu yen opani ba empani fu bebe wo ha yen mfa yen sa so konya post awa kufu ado amem na so di ho no opana na kasaka wunya no o ma ye busy me pajuma me nipa be 10 awa kufu ado amem wo opani ba ko na o ye mo bokora e konya post kese pa me pajuma ma me bagel o de me ne o china e na metu kwan e na mini ha eti sankofo no ye pe kwan ma wo mo a o mfa respect e ma yen right ni jaba kan me ya 100%. Martin me da se papa. Good morning. Good morning, Black Obra. Me ba cho, you frost saying. The Michael Casafi would put you after. Mami ti wanna pay. Black Obra, and the kind. The Bia Mekoso my basso. The son say, Mubo, you might do the more my Ghana pa. Pastana radio station singing, I am on my Ghana. I got the radio. I think Sanka, or my name, the baby best. Black Obra, some of the other two, as I'm case you. That's how we move and case who part in your Munko the winner. The winner rules. The winner see the man about echo the winner honeymoon a testy or hockey. No Nako Cape, Washi and Wakonia stem. Parquino, Tanya money dear, one a tasty pa. Okay, right. Yes, so yeah, that's a papa. Good morning. Good morning, Bakobra. Mrs. Mita. Yeah, Bakobra. Mami ti wanna pay. Ano pe nyame nhyiramo no ya mokase nhyiraba wakasa bebre ye danase ewade nkoso nto ne nkom Bakobra se yesi ya beka so wo man we mu a ye beka ne ni se ye ka ka kwanya nipa nam so wa ha efiri tema ha ekwa mankesim obetimi atwa beye 9 hours ewo kwam asa wedu enne no obi akoye overtake kwa boni nti obedi line ma na ne ku wa ehye nti overtake hunu kwa no mbe no kum nipa o di line mu sa kwa kwan no nye nti no nya kwan ko na ni fu wa so de kwa kra de sai batema no obetimi ato no be 3 times 4 times no de akwa aba nti obeye overtake no hwie nipa egu na mpanifo kwa no mo na mu wiem Erade hu ye mobo no nkai o man Ghana na ye mobo na ni nyina emu akire do mbe fafom no so no omo se ye nyina enko gugo tem no no mbra omo mbe se nko ene enu ani se susu ane wa ye tiri so se ye nyina nchen na omo mbra wa do omo nte kwan ndem wa nyina nchen ya soja fo di enim ye me boni fa so tro nyina me di mani ehu bi ye se erade hu ye mobo na o man on se si me ne amobo Erade hu ye mobo nsira ba na me nsira ene ne awo ye. Okay. Mrs. Mintaya that say good morning. Pato, good morning, Evangelist DJ Hitman. Dixon Bada kuma minti wana pay. Akola, nyamishira muni ejuma pamboma omangana ene Kristo. Debi ame bana mekanisi nyamishira muni ejuma pamboma Ghana.
and a Christo. Same thing is the Ghana phone and pen for Wuniamoya, a rather Wuniamoya, a boya or Mangana, Yamisram. Sorry, and yes, baby couldn't have baby a traffic kitchen, and pen for was seeing. Nana in Shabba can say, woman in Nayan Namasu, I won't say, you see, Adia Bre, Naka, MPC, I don't know, bring crowd on fruit. Yamisram, Yamaba to Monquan. Okay. Dexon Bada Kuyada say, good morning. Good morning. Patrick Frosting. FM Chicagosa. It's really a good conclusion. Mammy, you want to pay? Daniel, what can I do? Dana and I say, when I have been in you. As I said, Daniel, what can you see? Not baby, what crowd will be so big in a crowd, you put in a crowd for so fast, you 20 person, one messing one. Not Dana, no, I have been in Created. Even if I want can. Na young can young baby, a local cotton. Why you know what she said, Mara? Now, from my phone, yes, sir, will be best solid. No, yeah, the entire Tianica at all, full, Nika, action. No, no, sense, and no messing, no call. I didn't know, sir, Banisa. Into what to conquer routine, China at you, China, and I won't would there be a bus or a cotton. Yes, sir. One union Kaka, Yana Yan to Abanima Wong, and I won't walk up to the parliament to one wire side train. Yes, sir. One union Kaka. You. Bye bye. Mate, me that say. Good morning. Good morning, welcome now. Patrick Frosting. Patrick, maybe Nigasa. Maybe it's mommy too. Welcome, Yamisa Mwati, any Jumapa Mudima or Mangana. Yamisa of Ashiraban, so I can say, baby. Yes, every day and penny for a child. Yamu Yamobo. Sorry, answer me. And in penny for ministers, no, may won't be paying. Almost to me, AC dining now, Mom get first. I buy any fish, and Dana case in over. And she said, almost per se, I tear task near the York, a quano. Yea, Mamma, bring sorry, and you are Mukanima. And then Yajuma, some ran no more money in Yajuma. Then you know the traffic, let's show the end in our traffic. Right. Nyangopon Enka home. Mariam Amatis watching you live from Sapperman, Macedonia. Good morning. Miriam Joseph. Alright, Vance, and a pay up to say. Yamia da Roman, I'm on swear. Yamia Domia, so you papa. Microphone to you, papa. Yeah, that's it. Brands in your brain. Yeah, that's it. Come who near Juma movie. Yeah, that's it. Intia, you rabuache Jaco. Mira Hitman, Sassam, Yendo. And yet, Juma. Omuba almost almost besum. Esum no almost yen. Omuko position, no more mobile to say we. None no motorway. Shania Quenya yet. We will be the magic. Now me road glass and I'm disarmed. Min peja car and swam my pempemuana. Ye moving me a young fool. Ye in the Yamaya yet, more yet to send Yamoye. Mona moon yobiao. A back to Yenny a constant light in the Yama Wyatt is any Yamoye. Or no Bob, I say, will talk from no best. Sabi, ye more than you. Mira Hitman, let's throw what is the impending 40 and I did be cost. Share DVLA, share Paya Namso. Say, unim say, Omato, road wetting. Na adia yani say be a pound one day. One would get penalty, 80 Ghana. Omana a team no, Momayan Castle. Na Numa a question, or no politician, or no Tessicano, on Trebi. Of a phone of Fra, near the brand office. Ube Chapan and Shapaya, a Fasukra, Echo DVL. Bratama have a require. Mirani, I mean, alright, Vance, Yankopon Enka also want to pay. Good morning. Good morning, Minia Hitman. Me Patrick Frosting. Pacho, I know me because I'm friends around Blue Sky. I know me, Mammy, you want to pay. Pacho, I iconic in my palm here. Yeah, that's Pacho, Kakam Pesame can say, Mianga Sami Odnabo, and don't pray, or ye quite far. Na, we, Jeffrey was in Blue Skies, Hanuma, Jeffrey, a Kurubi, Kofa, and Yabu side, Echo Pio Kutuku. Na sa road no ye road no ono na ye yo on minim so we need bi o mu jai kwan no si baby na ateche sa road no so ebi no fa sa road no fa kutukua kopi won se wo mo nti woni e mo na adwuma mo ye erade nka ye ho. Okay, right. Yeah, that's it. Say one so what do me a friend pay. Good morning.
Good morning, Black Army Hitman. The patria from Kwabena for saying. Black Aram. Good morning. Asante man, I come medical center. Mami ti wanna pay. Black Aram. I'm say sorry na someone there. Emfa crack because omo abulon van da fa pay ni wenya. Say odike odi omanim so odi omati. Omo di waji na mo fashion light say some person peja kan to apempemu say wa beti you say dien you. Enti hu enti ade wo de menjini say ebefa baba emfa because your pen for no omo say o man dada me da say right yes so yeah that's papa say what to me afre and anopay. Good morning. Good morning, sir. Me pa choma minti wa anopay. Gideon Berma Sante. Ebe yi pa samra ye intidia edia be ebe yi Ghana fo nyina ye fa hu sembi se obidi fa eba stop no na se se okwaje krata a ode ye sande na ama muma ye nyina fa hu sembi ye mma Obia kwai from na going if is almost see akse almost did them say what about them stop no maybe sa who le Ghanaian who are right so be say mama she krata ikro I do unkwa je ekwan aboso no onye bi mama mu stop no mama nko ontini nyo bi ahwe emra nya ba ne de ye di mra no so ye nya bi abo am o man na time right Gideon na ye presa ati sese ni po hu ye kura onye na odi tumi ni sika aben ho na ya kwa Ghana okay ya di se kron right the Lumba so di everyday amaye the bia mun kan ya da bo man ni aso si en tamachi DLFM yeah that's it yeah that's it papa 0593406565 0534050199. Good morning. Morning Java bacho mi did sapon because every airport sapon ubreni yankwai e bacho on cover na 7 na kan the bia yes almost stop here city last commission about airport share Java me say no police kura upon juma normal police ni upon juma any police car Java ne ka you susarishim okay right Mate me that say good morning. Good morning. Hello, good morning. Me ba che for saying but if I'm going to you can free comment 9 you kwesi ma minti wanna pay on my way I don't know but some cat in the way and say on my way baby I just said this generation from the young and let you could see the oldest man and because every day I did you better from Nasibitu Nasibitu Klagon Bridgia say it's really many people better I could cut now to 1 month. The one now I'm going to take a Mojai. So at last I came out some see answer and that's action. On my way the official of the place to me I'm trying to tap I'm trying to phone any but that's only I'm here. Yankopon and council you find our caller na you fancy. Good morning. Good morning DJ Hitman we are brave and the prayer me simu kantomanto mami ti wanna pay DJ Hitman who said da bia no the boom baby say asono mienu ji omani wo kwaya se a ntinsa na e wase no ene e bre na me ka road wet pa ye police for anka me ntwa road wet Hitman me so free e ko Kumasi a na wo ba me se wadi afi sa sare mfo ya ayo omo nam na Hitman omo bogu so a na kese omo pese wo kura de kokoshe gotem no omo mesenko obi wo kura nye emergency bia o fufuo keke no kwa kodi no wa bogu so no omo abese na da bia ye moboro wafo yesu sa na de me kan say one day ya me be kasa ma moboro wafo me da say right me so me da say yentumi emfa course ni biem kwadwo ye ko so final one na fi ye wrap up Bra ko bra na tiefo ase na de ye ka kire o munyina ne se Yankopon ko so enhira o munyina no nye obi akese na ye fa ekwan we so e de ade sra to ye papa Ghana mampanin John Dramani Mahamanim say Ghana man ye wani da so wodu mu say tumi a o man de a hye ne nsa no mfinhia mienu e de ye de mu no obetumi aboa na ya mamra no mu nsa kire mu ahodo a
eno na ma o man Ghana tumi no akudi nipa kitua bi nsem na dodo ni nyina ehuna amane no obetuma nsechiremu wo mu amaye na ya hwe hu ni se emra hoto a ewo mai mu no yebetuma di so wono ma etse ye boa won na omudwumadie hu ye ohare so na Ghana ni owo fom hoto no yemwa no ni yenya se de bia de wo soro ho ne de wakoduru ho a ho na nigye wo ma mo wo fom no ya bonsem gem dia is heaven and hell ndi ze mpanimfo akiti di bra kese nyina wanyankopon sani mfa ena ye ne ayaka ne wo fom ha ya ne Satan na epre emoa yen tie besere omomoa yen na ọma no yenyina ni mra so obia won sam fata sebi okofa sarin sinika so eye de twam kro no ese eja no ne yemoa no man yenyina ye ho ento yen me so no memfa awodai e ma adofui na me so awodai di kan no e kodi ama ye Mrs. Teresa opuni frempon bomso kumase na wowo na ne eye ni 86 birthday enti happy 86 birthday to you Mrs. Teresa opuni frempon wo bomso kumase wei efriwa wade nyina Kwame Apia Kwadwo Analfi Kwame Frempon Ejido Penyin NF Kakra Ekua Nyako NF Afiatiwa ene wabusua ni nyina omusim se ne Nyakopon e de afeba ko aka mfie ho am Ekwatenten ene abusua ni nyina esre edem osra ho bambo emutu ene Nyakopon omfa emo happy birthday to you ya mama ya de nyina Mrs. Teresa opini frempon a wo kumase bombs ya minhira opini a woda no onya ne soronko kram na ne kura mu no ekode mame wo fa sa ne dindi Obed Akwasi Asamoah ne Yakopon de afeba ko aka mfia hom na we afiri wade nyina ka kire Akwasi yeboa oyensem training ose yenka nkire wo sem ene Yakopon de afeba ko aka omfia ho a wanyankofa no se de wo ye usi yeso jani no kwaso ya ne sam kwaso adawdo adi kire no na Yakopon ma nkwatenten onyini kire mu oden ene odo a ensa da Yakopon emfa endom wom happy birthday to you senior man awudin edi Obed Akwasi Asamoah minhira opinu awoda no onya ne soronko kra wadamfo ne dindi ka kire Akwasi yeboa na ose yemfa awodai yemfa ema wo well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. So like I say, and come and show back with you some maybe Bismarck do say and I pay one to me and my fast sports and I'm back DJ Mario, Michael Sokocha and a Fura, some of Kodja Ziggy B, and the team from Hitman. Good morning.